Alright, ke DJ Nash, ke dira thulaganyo ya megagamola go simologa ka ura ya bo robedi go apore ya bo somelo bobedi le ndone ya manzi. Saterdag ke diabalola. Nna Lebo Ndiya ke dira thulaganyo ya megagamola le DJ Nash every Friday 8 to 12. Ipakanyetsa go America mo mo. Le go tlhapa ga ka tlhapa ke tle ke sa tlhapa go tla go tsa contract. Ke ne ke lwala na kwa teng ne. Ke ne ke lwala mare go pele ke le go gae. Be ba mpitsa ba re tla kwane and then ke atla. A ke tsele deka. Phamole Rona na le DJ Nash ha se gantla re dira gotlhe. Yaanong go no go le bonolo thata because ntse ke botse so ise ke tsame ke bereke le one rile ke tsena go ke bereka teng ka ke bereka lene gape no togetherness Tibala o ga go fe mintsi man. Yo Aman. Kile ka le la life ready jano. Embarrassing go nna mogasi o na le kitswe kana bo palwa ke bo le bala phasele. Yes, se ne ke le motla tsa kgatelelo man. Kholo di gana go tswa ne ke tshwantse ke dire kholo. Tota le ke molao. Mathata rona ra tlogela go gae. The brand itself ne Motsweding. Traveling part of it. There is a black. Bomalome di na 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 na. Go polega go gore na rena le mapiano awa. O ka gopola dipina di bo tshwana le bo zekete ke ngwa dipina tse di dileng di a boa thata mo Motsweding FM. Relevant. I know ba ga tsore le bogile le Ndiya le DJ Nash re kopana mo thulaganyong ya megagamola 8 to 12 tswela gore latela gongwe le gongwe Motsweding FM. Place to be bokamoso. Peace out. Peace out.